Prvo gošća s nama ovog jutra Ivana Jeknić iz javnog komunalnog preduzeća Parking servis. Pričat ćemo malo o novitetima u ovom preduzeću. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Najnovija informacija. Sada da je predstavimo, da kažemo, premijerno. U pitanju je naplata parking mesta, je li tako, kod sajma? Tako je. To je ono što je najnovije i to je sada, je li tako, već počelo? Počinje od ponedeljka, tako je, ali evo ovih dana najavljujemo to i tako da je to nešto najaktuelnije trenutno kod nas. Znači od 20. jula, od ponedeljka, po rješenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, uvodimo u režim naplate jedan deo lokacija oko sajma, odnosno radi se o Hajduk-Veljkovoj ulici, baš taj deo kod samog ulaza na sajam, zatim plato na uglu između Novosadskog sajma i Hajduk-Veljkove, to je onaj plato kod Vitoroga, i deo Novosadskog sajma od Hajduk-Veljkove do Drinske i Drinska ulica. Znači, to ulazi u naplatu, bit će u plavoj zoni. To znači da parkiranje nije vremenski ograničeno, a da svaki započeti sat košta 50 dinara. Zbog čega ste zapravo došli na tu ideju da i taj deo grada bude zapravo zona plaćen, da se plaća parkiranje? Kao što sam rekla, mi sva parkirališta koja su u zoni naplate možemo da uvedemo pod naplatu samo po rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, a činjenica je da je ovaj deo oko sajma jedan od najfrekventnijih delova u gradu. Inače, i kada nema sajamskih manifestacija, a znamo da ih ima skoro tokom čitave godine, jer Novi Sad je sajamski grad, u blizini nam je i klinički centar i Zavod za transfuziju krvi, tako da je to onako jedan od najopterećenijih delova grada, ako tako mogu da kažem, tako da je potreba za parkingom ovde unazad već neko vreme potrebna. Tako da smo na osnovu toga i rešili da uvedemo naplatu, odnosno da uvedemo red. Ono što mi možemo da učinimo, ne možemo svuda da otvaramo nova parking mesta, to je činjenica, ali ono što možemo da uradimo jeste da uvedemo red, odnosno da pružimo korisnicima mogućnost da na jednak način i pravedan način koristimo svi taj parking prostor koji nam je na raspolaganju, a to postižemo upravo uvođenjem određenog parkirališta u zonu naplate. Da li stanari imaju pravo na stanarsku kartu? Ja pretpostavljam da je odgovor da. Evo, možete vi ovom prilikom i da objasnite stanarima koji žive u tom delu grada na koji način mogu da zapravo plaćaju i da plate svoje parking mesto ukoliko borave u blizini tog parking mesta. Tako je, stanari naravno imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu. Potrebno je samo da imaju prebivalište na nekoj od ovih adresa koje sam pomenula i da imaju vozilo u svom vlasništvu i mogu da izrade stanarsku kartu po ceni od 300 dinara na mesečnom nivou, odnosno 3600 dinara na godišnjem nivou, što je najniža cena u Srbiji trenutno. A ono što je činjenica takođe jeste da najviše stanari upravo i osete benefite uvođenja nekog parkirališta u zonu naplate. Oni lakše dolaze do parking mesta. To nam je negde i cilj, naravno, uvek. A naše višegodišnje iskustvo je pokazalo da je mnogo lakše doći do parking mesta na parkiralištima koje jesu u zoni naplate nego na onima koji nisu, jer prosto vozači ne ostaju duže nego što je potrebno na parkiralištima koja su u naplati, ostaju onoliko koliko moraju i ostavljaju prostor za nekog drugog, dolazi do češće smene automobila na jednom parking mestu i to je ono što smo i želeli da postignemo upravo uvođenjem ovog dela grada u naplatu. Postoji još dosta delova grada gde zapravo se ne naplaćuje parkirališta, gde bi možda po nekim mišljenjima građana možda to trebalo da se uvede. Upravo to što ste rekli, zapravo je stanarima u interesu da se njihovo, parking mesto naplaćuje zbog gužve, frekventnosti saobraćaja i tako dalje. Da li u planu imate ili da li imate neku viziju otprilike gde možemo očekivati još noviteta kada je u pitanju naplata parking mesta? Tako je, čini mi se, potreba za parking mestom se širi na ceo grad. Više nema onog centar i okolina centra, sad je to postalo stvarno problem u celom gradu. Postoje naravno delovi grada koji su onako najopterećeniji trenutno i ono što mi znamo i koliko pratimo i naši ljudi na terenu, to su definitivno Liman 1, 2 i 3 i još neki delovi Nove Detelinare. Oni se onako izdvajaju trenutno kao najopterećeniji, ali odluku o naplati parkirališta ne donosi naše preduzeće, nego
isključivo Gradska uprava za saobraćaj i puteve, tako da ako po njihovom rešenju nešto od toga bude u narednom periodu, mi ćemo naravno sa oduševljenjem to prihvatiti. Hvala što ste bili naš gost u jutarnjem programu ovog jutra. Hvala i vama.